Ako agining gitindog nga dili yun mi magdawat-dawat og mga bisang unsang mga suhol, labaw na ng mga sobre kay para makuha among suporta. Pero ngano man nga napagoy katunol-tunol pa diri og sobre, isa ka sobre diri sa among balay. 5 mi diri, unya isa ka sobre. Dili mi mudawat aning inani. 5 unya isa ka sobre. Di ni mao. 5 man day ni gisulod lang sa isa ka sobre. Aw kanay kompleto na ni. 5 man day. Ato lang tanawon ha. Basindag ang ayang rapo day mo. Sulayan lang ato.